We just heard of the young innovator from Zambia should inspire every. Inkuru twumvise y'uyu rwiyemezamirimo ukiri muto ukomoka muri Zambia ikwiye kwigisha buri rwiyemezamirimo wese gutekereza byagutse ndetse akagira intumbero. Mu by'ukuri abaturage bacu bakiri bato ni gihamya ko Afurika ishobora guhangana n'isi ndetse ikihangira ibishya. Iyo urebye ibigo bigitangira kuri mugabane wacu ubona ko ikoranabuhanga mu by'imari rikomeje kuganza. Mu myaka ishize ibigo bitanga serivisi z'ikoranabuhanga mu by'imari muri Afurika byikubye gatatu. Ibi bigo birimo ibito n'ibiciriritse byahinduye urwego rwacu rw'imari. Our financial services sector. Africa is experiencing a brain drain with many of our skilled developers. Afurika kuri ubu iri guhura n'ikibazo cya benshi mu bahanga bayivamo bakajya gukorera hanze yayo. Mu by'ukuri iki si ikibazo cyabo, nta nubwo twabibarenganyiriza, ahubwo numva tw'abayobozi dukwiriye kubibazwa ku ruhande rumwe. Urwego rw'imari rudaheza narwo rukomeje kuba imbogamizi kandi rukayibera aho barukeneye, by'umwihariko abagore babarizwa mu mirimo itanditswe. Ibyo byose nibiba ku rwego rw'isi. Rero dukeneye kubona ibinimpuruzo yo gukoresha neza umutungo wacu mu gushyigikirana. To put our resources to better use and support each other. Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu nama ku iterambere ry'ikoranabuhanga mu by'imari Inclusive FinTech Forum. Inama yabereye muri iyi minsi ishize muri iki cyumweru hano muri Kigali Convention Center. Umukuru w'igihugu rero akaba yaranagarutse ku by'u Rwanda rwakoze cyane cyane mu gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga no kongera ubumenyi ku barikoresha. Perezida Kagame rero akaba yaravuze ko abayobozi aribo bakwiye kwita ku kibazo cy'ubwiyongere bw'urubyiruko rujya gushaka akazi hanze y'umugabane w'Afurika nk'uko mumaze kubyumva yaramaze kubisobanura. Tukireba rero aya mashusho nk'uko mwabikurikiye tukivuga ibijyanye n'urwego rw'imari n'amabanki mu Rwanda, Perezida Paul Kagame muri iki cyumweru akaba yarashyizeho guverineri mushya wa Banki Nkuru y'u Rwanda Madame Soraya Hakuziyaremye asimbuye John Rwangombwa wari usoje manda ze ebyiri kuri uwo mwanya wa guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Akaba ari ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda Banki Nkuru y'u Rwanda igize guverineri utari umugabo. Reka tugaruke ku ngingo y'umunsi mu kiganiro inkuru mu makuru, tugaruke ku kibazo cy'umutekano mu karere by'umwihariko ibibera muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Muri iki cyumweru by'umwihariko nibwo imiryango iri mu Afurika y'Uburasirazuba East African Community ndetse n'umuryango w'iterambere ry'ubukungu muri Afurika y'Amajyepfo SADC, iyo miryango yombi yashyizeho abahuza batatu mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bakaba barimo Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya, Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria ndetse na Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia. Abo uko ari batatu iyi miryango yombi ikaba yarabashyizeho ishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri rusange, yose ikaba ishyize imbere inzira y'ibiganiro hagati y'impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho ariko leta ya Tshisekedi muri iki cyumweru yongeye gushimangira ko idashobora kuganira n'uwo ari we wese, by'umwihariko umutwe wa M23. Ibihugu byo mu burengerazuba nabyo ku rundi ruhande birasa nk'ibishyigikiye inzira y'ibihano cyane cyane ku Rwanda n'umutwe wa M23. Abakurikiranira iki kibazo bakibaza bati bamwe baravuga abahuza, abandi bakavuga ibiganiro, ariko abandi bakavuga ibihano ndetse n'intambara ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Muri iki kiganiro icyo twibaza n'ufite inkoni y'ubuyobozi buganisha
ku muti urambye w'iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese inzira yo gukemura iki kibazo muri izi zose izaba iyihe? Ese n'ibihano n'intambara cyangwa se n'ibiganiro? Ibi byose turifuza kubigarukaho muri iki kiganiro. Twatumiyemo inararibonye muri diplomasi, akaba ari ambasaderi Sebashongore Dieudonné. Ambasada, ikaze mu kiganiro Inkuru mu Makuru. Murakoze cyane. Muri amahoro? Amahoro. Reka mpera aho ngaho, izi nzira zose warazikurikiye, n'abazivuga urababona, navuga ngo n'igitereko bateretsemo n'inzego barimo, yaba icyo twita umuryango mpuzamahanga, yaba imiryango y'akarere natangiye mvuga, yaba uyu wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC, barimo gukora bijyanye n'icyifuzo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko hakurya hari Loni, hari ubumwe bw'Uburayi, abo bose batangiye inzira iganisha ku bihano, ndetse ibihugu bimwe by'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi byo byatangiye no kubitanga, haba kuri bamwe mu bayobozi b'umutwe wa 23 bageze no ku Rwanda. Uru ruvangitirane rw'ibi bintu byose hashobora kubonekamo umuti kuri iki kibazo? Murakoze. Ukuntu ibintu bihagaze, ndango byinshi bisa naho ari ukujijisha, uko birengagiza ikibazo uko giteye. Barakizi, ni ukujijisha wenda kugira ngo barebe ninde uza kurekura mbere akabyemera. Hagati yande nande ubwo? Hagati ya M23 na AFC na guverinoma y'i Kinshasa. Muri diplomasi nanjye vuga ngo musanzwe mubikoresha, bibaho unananizana no kunanizanya kugira ngo barebe urekura mbere y'undi, agushyiraho igitutu nk'ibyo bihano. Yego. Noneho bitewe n'uko uhagaze, bitewe n'icyo wumva, n'icyo ushaka kugeraho, n'ubushobozi waba ufite kugira ngo ucume iminsi, icyo gihe bashobora kwisubiraho ukavuga kuko ntibaba bashaka kugusha vuba vuba kuko ikosa ryaboneka, bakakunaniza. Bakunaniza akaba ariho uzasubira inyuma ukavuga uti ariko reka turebe, ndashaka kubivamo. Intambara yo kuntesha amahoro mu gihugu cyanjye, naho ntuye muri East African Community, ku isi yose, ukaza kugeraho ukavuga uti ndashaka amahoro, ariko ntabwo uba ukemuye ikibazo, ugicumye gusa. Kugira ngo nicyo nari ngiye kubaza, kuko twebwe icyo twibaza muri iki kiganiro ni umuti ku kibazo. Urabona uko isi iteye, hari abayiyobora bayiha umurongo. Abantu rero twese turabazi, ni biriya ihangange by'ibihugu nka Amerika, nk'ibihugu by'i Burayi, yewe n'Uburusiya n'Abashinwa. Ariko muri iki kibazo intambara iri hagati y'ibyo bikomerezwa byombi, navuga East West, ukuvuga Abanyamerika n'Abaziya n'Abashinwa. Muri iyi ntambara Abashinwa n'Abarusiya barimo? Yes. Ko tutarumva bagira icyo bavuga? Byose ni diplomasi. Abashinwa niyo bajya bavuga, nabo barakunaniza, ariko barakora. Urumenye ko ubukungu bwinshi bwo muri Amerika ufitwe n'Abashinwa. Gute? Ntabwo uzi yuko se muri 2009 habaye bankruptcy muri Amerika, Abashinwa bakabakopesha amafaranga, n'ubu ngubu ntabwo barayariha. Ntabwo bararangiza kwishyura? No, ntabwo barariha. Now, hari ibintu ibyo bihangange by'ibihugu bihuriraho, ariko uduhugu dutoya ntabwo bajya muri izo nama. Ni nka Conference de Berlin, bashyiraho imipaka. Ntabwo baje kubaza abantu bo muri Afurika, ese mwebwe muri ahangaha, noya, baravuze ati umupaka uraca hariya. Icyo kintu rero
kiracyakomeza. Abo bantu batuye aho ngaho ntabwo bafite n'uburenganzira kuri bo, ntabwo bafite uburenganzira bwo kuba aho ngaho, bigatuma n'iyo ushatse kuvuga bagucecekesha. So buriya Kongo nubwo abanyekongo bavuze induru cyane ntabwo ari iyabo, ni iy'abazungu, barakoreshwa nande n'ibyo bihanganye by'ibihugu kuko icyo bashaka ni amabuye, ni umutungo wa Kongo. Ariko bavuga ko u Rwanda ari rwo ruwutwara. aho ngaho ikibazo z'uko bivuga mu Kinyarwanda ni complexe. U Rwanda aho ruvuye n'aho rugeze, rugeze ku rwego ushobora kuba role model y'ibindi bihugu. Ntibashaka yuko rero hari ibindi bihugu byakitwara nk'u Rwanda, kuko icyo gihe bya ibihugu byinshi bisaba uburenganzira bwo gukora ibyo bishaka. Isi iraboshye nande uko ihagaze, ukuntu bayishyizeho kuva kera kuri gere intambara ya mbere yo muri 14-18 ya kabiri n'ubu ngubu batangana za independence. Ntabwo ari abanyafurika, nuko haje abanyafurika bafite disikuru yo gusaba independence, ariko imbarutso yari abanyamerika, kuko batatse abazungu bari bafite ikintu kimeze nka monopole kuri za koloni zabo. Noneho babuka igitutu ngo bafungure nabo bajye kuri iryo soko. yego Nawe ubu ngubu abazungu barasinzwe, yego isoko bararigabana, ariko bene gihugu nta ruhare barugiramo. Ose ushobora gusobanura ute kuva ibihugu byinshi byagize independence muri 60 ukageza ubu ngubu nta gihugu kiratera imbere kandi bafite byose? Bafite ubukungu mu butaka, bafite ubukungu muri za klima, barize, kuki badatera imbere? Mujya murabyibaza? No, u Rwanda urebye ukuntu rutera ugafatana za kritere zidefinisa igihugu kijya gutera imbere, u Rwanda rurimo, ruri mu nzira aho rujya haragaragara cyane, kandi barabibona, bashaka kwihagarika. ibyo birababangamiye cyane u Rwanda, kuko urabona iyo u Rwanda bwari ubwo kiri aho rero u Rwanda ruraza gusubira inyuma. ugomba kwirwanaho, ugomba kwirwanaho. ubwo abo wavugaga niba ari bo banyabubasha urebye bagena ikigomba kuba, ubwo nibaza kugena ko u Rwanda nyine rusubira inyuma cyangwa rukagabanya umuvuduko mu iterambere, siko biza kugenda. ukurikije uko nakubwiye, ni ikibazo, ni complexe, kuko hari ibihugu nabyo byababaye by'abazungu bishobora kumva akababaro k'u Rwanda. muri ibyo biganiro bajya kugaba icyo abanyafurika bagomba bagenera abanyafurika, hari ibindi bihugu bishobora kuvuga toya, ibyo bintu turumva bitago ko isi igomba gutera imbere, bashobora kutabivugaho rumwe. yes, la preuve nuko ejo bundi muri Union Européenne hari igihugu cyanze yuko bafatira ibihano u Rwanda no Luxembourg. Igihugu cya Luxembourg, yes, yarahagaze kuko cyanasobanuye impamvu cya yes. Luxembourg yo yavuze ko binyuze muri minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga Betel, yavuze ko bo impamvu batashyigikiye ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ari uko bo babona hari inzira igikomeje y'ibiganiro bya politiki. Bo bakavuga bati mureke nyine tubanze duha amahirwe, ntabwo mwavuga ibihano hari inzira y'ibiganiro bya politiki igikomeje. Ariko bavuga ibihano bagira kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, avuga ko u Rwanda rutarajwe ishinga n'ibihano, ahubwo ikiruraje ishinga ari umutekano warwo n'abarutuye. Umva ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabibwiye abari mu nama ku burenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi muri iki cyumweru.
In the Great Lakes region of Africa, for example, the cancer of mu karere k'ibiyaga bigari kanseri y'ubuhezanguni bushingiye ku moko n'ingengabitekerezo ya jenoside byongeye kubura umutwe. Abantu bongeye kwibasirwa hashingiwe ku bari bo, uko basa cyangwa se ku rurimi bavuga. Ibi bikaba byibutsa akaga kabaye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imvugo z'urwango, akarengane, kwica ndetse n'ibikorwa byo kurya abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bimaze kuba gikwira. Kinshasa's reckless ethnic politics has created a fertile... Politiki ya Kinshasa y'ivanguramoko yafumbiye urubuga ruhungabanyirizwamo uburenganzira bwa muntu. Imitwe yitwaje intwaro irimo abajenosideri wa FDLR na Wazalendo, akenshi nafashwa n'ingabo z'u Burundi, bahohoteye mu buryo bukomeye abakongomani b'abatutsi n'abandi banyantege. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bishyigikiwe na guverinoma bigaragara hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo, imiryango y'abatutsi bazwi nk'abanyamurenge basukwaho ibibombe muri Minembwe bikozwe n'abasirikare ba guverinoma, kandi bakomeje kwibasirwa nta kirengera no mu bindi bice nko muri Uvira. I Bujumbura mu Burundi bakusanyirizwa ahantu hamwe, abatutsi barafatirwa nk'uko byari bimeze mu bihe bya kera, bakajyanwa ahantu hatazwi. Kinshasa, abatutsi b'abakongomani ndetse n'abakoresha igiswahili barahohoterwa, abandi bakicwa ku manywa y'ihangu. Mu gihe muri turi mu majyaruguru kure cyane y'umupaka w'u Rwanda, abo mu bwoko bw'abahema barimo kwicwa n'umutwe witwa Kodeko ukorana na guverinoma ya Kongo, ndetse n'umutwe wa ADF ufashwa n'uwa leta ya Kisilamu, kandi ntawe ubikora ngo ahanwe. Kubera ibi bintu birimo kuba biteye ubwoba, u Rwanda rurahamagarira akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu kugira icyo gakora mu maguru mashya, kagahagarika ibikorwa by'akarengane. Guhangayika kw'aba baturage ntabwo kuzongera kwihanganirwa. Politiki y'ivanguramoko nta mwanya ifite mu karere kacu. Twizeye ko abaherutse koherezwa mu butumwa bwo kureba ukuri kw'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazakora amaperereza kuri iri hohoterwa atabogamye kandi ashingiye ku bimenyetso. Nubwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyigikiwe n'ibihugu n'imiryango ifite inyungu mu karere babiha isura ya politiki. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, kwavuga ashize amanga imbere y'abo bantu se mwavugaga bafite uko bashaka kugena ibintu cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda? Bishaka gukora ibintu bibi urihisha. Bishaka gukora ibintu bibi urihisha. Babivuze nabo byaba credibility yawe yagabanuka. Bavuze ako kagambane ko gushaka kuvuga ngo reka batsembetsembe cyangwa bashyigikire iyo gahunda yo muri Kongo yo gutsembatsemba abantu cyangwa yo kwica abatutsi nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe kuko aba ari bo biyerekanye kuva kera, ariko ari bo batanga amahoro ku isi, nibo bacunga isi, le gendarme du monde. Ariko se muri ibi Minisitiri Nduhungirehe yavuze hari na kimwe bayobewe? Hari igishya yababwiye? Icy'ingenzi hariya ni ukubivuga. Ni ukubivuga. Kandi hari icyo bishobora gutanga? Iragitanga ko abantu bose iyo bagiye kuvota ntabwo, kuko iyo ubwira umuntu agezaho akavuga ati ariko ibi bintu sinari mbizi. Yes. Bariya abantu b'abapolisiye benshi usanga bavuga ibintu bababwiye batazi sur le terrain uko byagenze, ariko ko ari umuntu bagiye wenda gutakira kandi yumva ko ari igihangange ati okay ninjya mu nama ndabivuga. Abandi ko nabo batabikurikira cyane badacukumbura bagifata uko bimeze, ariko kumuha umwanya kuriya akavuga ikibazo kandi ntabwo ari umuntu umwumva, ibihugu byinshi bimwumva. Iyo bagize
akanya hamwe bagiye kuruhuka baragana muri couloir bakavuga ati uriya mugabo ibyo yavugaga nibyo koko ibintu mwari mugiye kuko bo bagendera kuri raporo babahaye bakayisoma bakagira icyo babitekerezaho hari noneho baranatelefonana ati ibintu baribona twebwe turabona gutya ugasanga umuntu yinjiye mu nama yafashe umurongo ariko yagera mu nama bagakurira abaho u Rwanda agasohoka yahindutse